सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरन्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावसन्तम् भक्तिप्रदाना यकृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिशृङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विमुदा वसन्तं तमार्जुनं लिखपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवान्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदाना च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं कावेरिकाना मदयोपवित्रे समागमे स जनतारणाय सदैव मान्दा त्रिपुरे वसन्ता ओंकारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेता सुरासुराराधितपादपद्मा श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदांगे नगरेतिरम्ये विभूषितांगं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं शततमुनीन्द्रैः सुरासुरैर्या क्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे सहादृशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशं प्रयान्ति तं त्र्यम्बकमीशमीडे सुताम्रपर्णे जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसंख्यै श्रीराम
रामचन्द्रे रसमर्पितान्त रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनी सा किनिका समाजे निषेव्यमाणा पिशिताश्च नैश्च सदैव भीमा द्विपद प्रसिद्धा तं शङ्करं भक्तहिनां नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्त आनन्दकन्दं हतपापवृन्द वाराणसीना थमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरेरम्यविशालकेष्मे समोल्लसन्तं च जगद्वरेण्यां वन्दे महोदाररतस्वभावं विश्वेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्यनिजं भवेच्च फलं तदालोक्यनिजं भवेच्च।